Statistike su dosta negativne kada se govori o zapošljavanju mladih. Naravno, to su, kažu, najcrnje statistike u Bosni i Hercegovini, da je najviše mladih nezaposlenih. Ipak ne sjede oni skrštenih ruku, trude se raditi, sarađivati sa kolegama iz regiona, praviti razne projekte, praviti razne manifestacije, organizirati kako bi se ta nezaposlenost svela na minimalan, da kažemo, nivo. Ovoga jutra sa nama zanimljivi gosti. Naime, tu je Benjamin Branzas iz Rumunije, Gelirt Ramadani iz Albanije i Petar Jovanović, a razgovarat ćemo o projektu Art mreže. Zapravo, Art mreža iz Novog Sada organizuje zanimljiv projekat, a to je projekat za zapošljavanje mladih, odnosno projekat za mlade i poduzetništvo, tako možemo reći. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Bolje što vas našli. Petar će nam malo pomoći u komunikaciji. Šta nam možete za početak kazati? 8 dana će to trajati u Sarajevu, 21 učesnik i 7 zemalja. Zapravo 21 mladi čovjek okupljen oko iste ideje, da se razvijene iskustva i da se što više mladih zaposli, je li tako? Tako. Prvo bih pozdravio sve pred širokim auditorijom. Naime, radi se o projektu koji organizuje Art mreža iz Novog Sada, a koje je u okviru programa Erasmus Plus pokriveno, podržano od strane Europske komisije. Naime, 8 dana je planirano da budemo u Sarajevu i tu su učesnici iz 7 zemalja. Tako da sastoji se ceo projekat iz 4 aktivnosti. Prva je u Sarajevu, druga će biti u Novom Sadu, treća po našim lokalnim zajednicama i četvrta kao evaluacija svega u Rumuniji. Zemlje učesnice na ovom projektu su znači Bosna i Hercegovina, Rumunija, Bugarska, Albanija, Srbija, Hrvatska i Turska. Tako je. Tako da je jedno jako zanimljiv skup ljudi. Da. Znači, ideja prve aktivnosti u Sarajevu je da se upoznamo, ne samo lično, već i da se upoznamo sa problemima koje imaju mladi što tiče nezaposlenosti u svojim zemljama i razmenimo iskustva neka pozitivna i tako utičemo na nezaposlenost u našim zemljama. Evo, kazala sam već, Benji dolazi iz Rumunije. Šta nam može kazati, kakva su njegova iskustva, zapravo koliko su mladi nezaposleni u njegovoj zemlji i kako ovakvi projekti mogu pomoći da te statistike budu dosta bolje? Okay, Benny, how your experience in your country and what you can do to fix this in your country? Well, for example, the statistics of youth employment among 16 to 25 years, it's not quite high. It's somewhere about maybe 20% of those who are between 16 to 25 years old. They are unemployment. I mean, they are not in education, in training, or other form of employment. How could we fix that? It's just quite simple. I mean, go back home and deliver those skills and knowledge and attitudes toward young people that in order to start their own, maybe not necessarily a business, but maybe starting their own entrepreneurial project, and just convince them to try new stuff, try to build what's happening, try to cover what the universities are not providing them as a formal education, just trying to gather some knowledge outside of university and formal education in order to build their own entrepreneurial projects. Kind of this might be our contribution to young people from Romania, and not only from Romania, to young people across more countries. Ja sam razumjela, ali za naše gledatelje naravno. Dobro, otprilike malo ću skratiti prevod, pošto se raspričao. U suštini rekao je da je situacija možda u Rumuniji za nijansu bolja nego u ostalim zemljama u regionu, tako da kako on misli to reši da još bukvalno iskoreni nezaposlenost tako što će deliti svoje iskustvo i znanja ostalim mladim u njegovoj zemlji, na taj način probati da skroz suzbije to. Da. Gelirt, kako je stanje u Albaniji?
situation in Yes, Albania? well, I would say it's pretty much the same, not only in Albania, but in all Balkans countries. What would be a bit different in our country is that we have a lot of people who finished formal education, university or some kind of technical high school, and then they just don't get a job. And what I wanted to to get from this project is some kind of ability how to promote those skills those skill sets these young people have, because they have the skills, they have the talents, they have the power to do something, to do a good job, but they just aren't being promoted. We have a lot of local companies and global companies that are coming into our country, and they always are getting people from the outside, having people in the inside. And what I want to do, my goal is to promote their skills through their own ideas, own projects, own entrepreneurships. So. Raspoloženi su obojice za pričanje. Da. Kaže da je situacija u Albaniji otprilike slična kao i u drugim zemljama u regionu i da je njegova ideja da spreči, kako da kažem, kompanije koje dolaze u države, ali dovode stranci, a imaju dosta mladih koji su završili fakultet i mogu da rade, tako da njegova ideja da bukvalno motiviše i da se pokazuju njihove vještine zapravo. Tako. Šta mislite zapravo, zašto je ovako porazna statistika? Zašto je ovako veliki broj mladih nezaposlen? Da li je u nekom segmentu i do mladih? Evo, vi vrlo često razgovarate sa ljudima iz mnogo zemalja, sa mladima, sa svojim kolegama. Je li imaju oni strah od pokazivanja onoga što znaju? Da li možda imaju strah od nekih doedukacija, da promijene svoju profesiju ukoliko u određenoj nisu pronašli sebe? I koliko nam zapravo fali tih nekih malih, kratkih, da kažemo, škola koje nam mogu promijeniti profesiju? Tako je. Problem je sigurno, ima više tu problema. Naravno imaju u sistemu školstva i u toj neformalnoj i formalnoj edukaciji, ali sigurno da je veliki problem i u mladima, jer su jednostavno uspani u svojoj komfort zoni. Njima je lepo uz, recimo, video igrice ili tako nešto i nedostatak neke motivacije možda je problem. Tako da je ideja da se kroz te neke kratke edukacije ili malo duže kao što je ovaj projekat koji će trajati oko 10 mjeseci, ideja da se na taj način pokrenu i podstaknu na samo zapošljavanje možda ili tako nešto. Da. Jeste li sve muški učesnici? Ima li žene? Ne, naravno. Ima i ženskih učesnika iz Rumunije, iz ostalih delova, ostalih država učesnica na ovom projektu. Sada bih obojicu pitala da je ovo njihov prvi put u Sarajevu i malo o samom gradu da kažu šta im se ovdje najviše dopada. Is your first time in Sarajevo and do you like Sarajevo? Yes, my first time and not the last time. Not the last time. To kažu svi, jednom ko dođe mora se vratiti. Nije prvi, ali nije ni posljednji put. Jeste li već jeli ćevape, ćevapčići? Ćevapi? Yes. Good ćevapi. Je li se zbog toga vraća opet u Sarajevo? This is the reason because you want to come back or some other reason? One of them. Tvoje iskustvo isto u Sarajevu, is this your first time? Yeah, my first time. And about the ćevapi, we had this idea of a business idea. Let's get the ćevapi shops from here into our countries, make a lot of money. Eto biznisa. Da, želi da otvori, recimo, ćevape da dovede kod njega u zemlju, u Albaniju i da napravi novac. I would like to add something. I think that from a touristic point of view, Sarajevo is having a huge potential right now, and I'm not sure that it's really exploited properly from the municipality and maybe from the business companies that are working here. I think that in terms of tourism, maybe it can be done more here. Da, Beni bi dodao da Sarajevo ima izuzetne potencijale, ali da nije sigurno da je sve iskorišćeno. Tako da nedostatak programa je malo neki od problema Sarajeva. Mi smo baš diskutovali ovih dana o tome i definitivno treba se malo pojača program i iskoristi sav potencijal koji je ogroman u Sarajevu. 8 dana ćete vi raditi. Šta je ono na što ćete se najviše fokusirati? Ideja prve ove aktivnosti u Sarajevu je da se upoznamo i da se upoznamo s našim lokalnim problemima i nezaposlenosti. Nakon toga već ide konkretan rad, ali ideja prve sesije u Sarajevu, treningu u Sarajevu je da se upoznamo samo. Petre, šta nam možete još
kazati gdje je možda najteža situacija od svih ovih 7 zemalja koje su učesnice? Jeste li možda uspjeli to saznati, razgovarati? Možda bi po nekoj, ne znam da kažem, logici bilo da je u Turskoj možda najbolja situacija ili ne? Pa ne. Prvo bih htio da naglasim da je otprilike situacija svuda otprilike ista. Da se otprilike svi susrećemo sa istim problemima u našim državama i da složili smo se svi, manje više svi isti. Da li je neko iz Bosne, iz Turske, Rumunije, Srbije, Albanije, znači potpuno isto, samo se drugačije zove, a otprilike iste probleme nosimo. Možda je najbolja situacija trenutno što tiče nezaposlenosti mladih u Rumuniji, a otprilike ista svuda. Turska isto ima bolju statistiku od nas, a najgore situacija je upravo možda u Bosni, Srbiji i Albaniji. Da. Nažalost. I da li se nadate i koliko se uopšte nadate da će ovaj 10-mjesečni projekat promijeniti tu situaciju? Evo, kako vidite to sve za 10 mjeseci? Od prilike? Ja sam prosto siguran zato što jednostavno skupina ovakvih kvalitetnih mladih ljudi uliva mi sigurno poverenje i nadu da ćemo sigurno truditi se da rešimo to, jer mi nismo tu samo da rešimo u našim lokalnim zajednicama, mi znači delimo iskustva pozitivne koje nosimo iz naših zajednica i pozitivnih iskustva, i gledat ćemo da neki projekat na kojem budemo radili rešimo stanje i u Bosni, i u Srbiji, Albaniji, i Rumuniji, svuda. Ko će vam pomoći u svemu tome? Pa sigurno da je potrebna podrška i sistema i država, da to želimo, i lokalnih zajednica, kao na primjer opština, ovdje kantona ili tako to, tako da sami sigurno nećemo moći, ali naravno iz pomoć evropskih komisija i tako. Rekli smo već da se 8 dana se održava u Sarajevu, a kada su planirane aktivnosti u Novom Sadu i u drugim gradovima? U Novom Sadu je planirano u februaru, zatim, ja sad nisam siguran da li je u junu sljedeća aktivnost i kraj u Rumuniji je jul, avgust, tako nešto, sad nisam siguran. Tako da je dosta posla pred vama. Vi ste spremni da promijenite sve. Na mladima svijet ostaje. Tako je. Hvala vam puno što ste bili naši gosti. Nadamo se da će sve biti onako baš kako očekujete i da ćemo za 10 mjeseci, nakon što se vratite iz Rumunije, imati opet priliku da se družimo ovdje svi zajedno i da vidimo kako je to sve završeno. Hvala. Hvala još jednom.